Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Shika kichwa chako tuombe. Baba, katika uwezo wa jina la Yesu Kristo, nasema asante juu ya kila kazi ambayo umefanya. Mimi nakushukuru kwa sababu uko pamoja nasi Papa. Nakushukuru juu ya uwezo wako Bwana. Nakushukuru Bwana. Nakuomba Papa, endelea tena kutenda Bwana wa mabwana. Yote gisi ulipangilia wapendo wako ndani ya Junea leo, kusikuwa hata mmoja mwenye yake itapita. Endelea kutenda, endelea kuwafungua, endelea kuwabariki, endelea kuwaponya, endelea kuonekana Bwana wa mabwana. Naomba Mungu Roho Mtakatifu wako afanye kazi ya kuingiza neno lako ndani ya kila mmoja. Mtendee Bwana wa mabwana. Kwa jina la Yesu Kristo natangaza ushindi. Amen. Na wakaribisha nyote katika jina la Yesu Kristo. Nasema karibu tena. Ambia mwenzako iko natenda. Sema mimi nakumbuka. Ninakumbuka Siko tena wa kuzichokesha. Siko tena wa kuzishumbusha. Sitajisumbusha na chochote. Sitajisumbusha tena. Angalia gisi ndani ya roho yako. Kumbuka alishaka mwanga damu juu yako. Kumbuka alimezaka machungu wako. Kumbuka alishaka kusamehe zambi. Kumbuka amekuhesabia haki. Sema mimi nakumbuka. Sisi kama uko mtu mwenye kunakumbuka. Uko nakumbuka kweli? Sema tena ninakumbuka. Sema sitajisumbusha juu ya mtu Bwana. Sitajichosha juu ya mtu. Hapana, iko mie na Mungu sasa. Acha leo akupatanishe na vitu. Acha leo akupatanishe na mambo. Acha leo akupatanishe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Papa Piero shimama kwanza, nitatangaza sitakufa, 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 sitakufa. Tangaza sitakufa, 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 pan, sitakufa, sitakufa kwa jina la Yesu Kristo. Sema niko hai. Sema niko hai. Sema niko hai. Sema niko hai kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Sema tena ninakumbuka. Yesu alishaka tubu kuna nafasi yangu. Yesu alishaka beba mizigo. Ashaka beba mazambi yangu. Ashaka beba laana zangu. Ashaka beba mateso yangu. Ninakumbuka. Yesu ashaka beba mateso. Ashaka beba laana. Ashaka beba. Ashaka beba. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu amenipa neema ya kuitwa mwana wake, mwana wake. Nashukuru Yawe amenipa ujasiri wa kuitwa mwana wake, mwana wake. Nashukuru Baba amenipa neema ya kufanyika mwana wake, mwana wake. Iyelele 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 Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe.
Sema uwezo kumasikio, uwezo kumasikio, uwezo kumasikio, uwezo. Sema ndaelewa tu, ndaelewa tu. Sema niko Mungu leo mbele ya mapepo, niko Mungu mbele ya wachawi, niko Mungu mbele ya magonjwa, niko Mungu mbele ya kifo, niko Mungu mbele ya madharau, niko Mungu mbele ya dhambi. Sema niko Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Niko nasikia saa gitari kule ndani ya roho wangu. Kule ndani kabisa. Haleluya. Wokovu haiko kitu ya kuchezea. Wokovu haiko ya kuchezea. Wokovu ni kupona. Wokovu ni kufunguliwa. Wokovu hautajibebea tena mizigo. Ni Mungu ndo anaibebaka badi. Ni Mungu ndo anabebaka mizigo. Mungu ndo anaibebaka. Wokovu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wokovu. Mungu ndio anaibebaka, anakubeba. Anakubeba. Masinyatire ngapi ndio ziliandikiwa juu ya bwanake na Igete. Uliza hata mwenzako mwambie ulikuwa na wazia Michelle kupata parcele. Tuulizane hapa badi. Kubali matengenezo ikupasulie vyako. Kubali moyo isafishwe vyako vione. Salishi pakula hapa. Ase mpaka na diveri katika kajuu ya koteta. Kwake na kuko kilte ya lutetano. Manake watu wanakuyaka pale, wanaikala. Paka makiti na katika. Ase mie natoka pale leo. Kumbe ile njo shaka fungia baraka yangu. Kunapita siku ngapi? Sa mtu anafungiwa na franga zinafikeka kumkono zinapita mwingine njia. Sa unafungiwa kenye kingefanya kazi kenye kingekusulaje kinaenda kamubyenye vitakutesa. Me akisha funguliwa na parcelle nafunguliwa. Les documents. Ay 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 ay. Oh! Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nilionekana asubuhi na mboga buchungu. Manake mboga buchungu lilala na najua ndalamukia kwa Blanche. Ya kuraforcer pancréas. Avec le mboga buchungu hawezi pata diabete, hawezi pita magonjwa, hawezi pata magumu. Mungu ananisumbukia asubuhi. Haleluya. Haikuishia pale, sitakwambia. Mambo kaendelea. Ingali sasa siwe kama itafika kule saa ngapi na vimekuwa hai. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Acha uonekane mbele ya macho ya Mungu. Fungula roho wako ikwe pepele. Saa hii iko na gawa. Saa hii iko na gawa. Saa hii iko na gawa. Na muhimu vue iko na gawa. Nikunapenda uishi ule Mungu wa present. Wa sasa. Ye Jesui Nazali niko.
Amen. Sema ndamuishi leo. Ndamuishi leo. Ndamuishi leo. Papa Michel naye ashakuwa na parcelle mu centre ville ya Bunia. Haleluya. Yesu ni Bwana. Vya hivi vinataka mimi nasikia tena nguvu ya kutumike na kuya sana. Mungu aendelee hivi. Halo, mimi naachilia maparcele. Pokea parcele. Pokea parcele. Pokea parcele. Pokea parcele. Pokea. Mwenye imani alopokea makle. Wow. Mungu anafurahisha roho wangu. Mimi napendaka sana Mungu ashakuya hivi kwenye hawazii anatokelea ho na nguvu yote. Mimi napendaka hivi. Rien n'est impossible à Dieu. Badie egle hii wimbo ikuye mbio. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. La 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 la. Da la 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 la. Da la 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 la. Da la 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 la. Ukiomba unaombea egle si iko Kampala. Wiko nachungana na hii wimbo. Iko wako vita wiko nafatana nayo. Manyimbo ziku nakuya hapa mfululizo hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee kuomba Mungu ajitukuze. Batoto baimbaji nabo babarikiwe. Nabo balimba hapa kabisa bashapika mona mamondire. Mako nakuta yote ni marevelation tuende tu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na bengine hapa habayapata jina. Ile gridi kere hapana. Ase Mungu anatengenezaka. Hata vitu vinaharibika. Yeye anatengenezaka. Usivunjike moyo, kuya tu anakia tengeneza. Niko napenda tuende na huyu Mungu. Haleluya. Enda sawi mwanamke wa kutoka damu leo. Mimi najua tu ndabeba kyangu. Leo mimi najua mulishapokea vya mingi, nomba vivale mwili. Na vitavaa mwili tu. Tuko na vipasulia njia, tuko na vipasulia njia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Pokea tena ule malaika lo. Achele uwezo ikuvae. Achele uwezo ikuvae. Achele uwezo ikuvae. Uwezo ya utajiri. Acha ikuvae. Acha ikuvae. Uwezo ya utajiri. Acha ikuvae. Makoneksyon jozile. Haleluya. 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 Alo. Amen. Nikamatie Ephésiens. Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2, unaanza pale ku verset 12. Waefeso sura 2, verse yake 12. Unashuka pale nitakwambia stop it when. Tunasoma kwa jina la Bwana. Amen. Kwamba kwa wakati ule mlikuwa mbali na Kristo. Tulikuwa mbali na Kristo. Umetengwa mbali na jamaa ya Israeli. Tulitengwa mbali na jamaa ya Israeli. Na wageni kwa maagano ya ahadi.
na tulikuwa wageni kwa maagano ya ahadi. Mulikuwa hamuna tumaini wala Mungu duniani. Tulikuwa hatuna tumaini na hatuna na Mungu hapa dunia. Lakini sasa katika Yesu Kristo, haleluya, nyinyi mliokuwa mbali zamani, sisi wenyewe tulikuwa mbali zamani, mmekuwa karibu na damu ya Kristo. Tumekuwa karibu kwa njia ya damu ya Yesu Kristo. Kwa maana yeye ni salama yetu. Yeye ni salama yetu, ambaye alitufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja. Alitufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja. Na alibomoa kiambaza cha kati ambacho kilitutenga. Akabomoa kiambaza cha kati ambacho kilitutenga. Naye akakwisha kuondoa uadui katika mwili wake. Ndiyo sheria ya amri zilizo katika maagizo. Ili apate kufanya hawa wawili kuwa mmoja. Kuwa mpya mmoja ndani yake. Akafanya salama. Amen. Akapatanisha wote wawili kwa Mungu. Akapatanisha wote wawili kwa Mungu. Katika mwili mmoja. Katika mwili mmoja. Kwa njia ya msalaba wake. Kwa njia ya msalaba wake. Akikwisha kuua ule uadui kwa njia yake. Akishaua uadui kwa njia yake, akaua dhambi badi. Akakuja na kuhubiri salama kwetu. Akakuja na kuhubiri salama kwetu. Muliokuwa mbali. Tuliokuwa mbali. Na salama kwao waliokuwa karibu. Na salama kwao waliokuwa karibu. Kwa maana kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kukaribia Baba. Kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kukaribia Baba katika roho mmoja. Katika moyo mmoja. Basi tangu sasa nyinyi si wageni na wasafiri tena. Sisi hatuko wageni na wasafiri tena duniani. Lakini wenyeji pamoja na watakatifu. Tumekuwa wenyeji pamoja na watakatifu na watu wa nyumba ya Mungu. Watu wa nyumba ya Mungu. Mumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Tumejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. Naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kubwa la pembeni. Jiwe la nguzo la kusutenire ile nyumba. Katika yeye jengo nzima inaunganishwa. Yeye kumupitia yeye mara moja jengo yote imeunganishwa vizuri na kukua hata lipate kuwa hekalu takatifu katika Bwana. Banduku mpaka mtu anakuwa hekalu takatifu ya Bwana. Katika yeye nyinyi vile vile mumejengwa pamoja kuwa kao la Mungu katika roho. Tumejengwa vile vile kuwa kao la Mungu katika roho yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Pigia kwa neno la Bwana mikono Bwana. Pigia neno la Bwana mikono. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo kuko uwezo ya kukupatanisha na vitu, kukupatanisha na uwezo, kukuketisha. Haleluya. Sasa sitatembea na bavivu, ndatembea na bakuraje. Tena juu ni habari njema, ndatembea na batu wa furaha, sitatembea na mabubu. Mimi nakwambia mtu akikukaribisha atalifurahi mroho wake, kama haseme karibu. So nasemaka hakukukaribisha. Sasa mimi unikaribisha. Cheka kwanza na mimi. Wanduku, ninabeba habari njema hapa ya nguvu, ya njema, ya kukufufua, ya kukupatanisha, ya kucheka kwanza na mimi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni Mungu, hakuna kama wewe, unatosha, wastahili. Wewe ni Mungu, hakuna kama wewe, unatosha, wastahili. Nitakusifu Bwana kwa ukubwa wako, nitakusifu Bwana kwa ukubwa wako. Wastahili sifa, wastahili heshima, wastahili sifa, wastahili.
uliyeumba mbingu ukaumba dunia, uliyeumba mbingu ukaumba dunia, ukanitofautisha na nyama, wastahili heshima, ukanitofautisha na nyama, wastahili. Uliyeumba mbingu ukaumba dunia, uliyeumba mbingu ukaumba dunia, ukanitofautisha na nyama, wastahili heshima, ukanitofautisha na nyama, wastahili, 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 wastahili babae, wastahili, wastahili, wastahili Shiloe, wastahili, wastahili, kuinuliwa, kuinuliwa, kuinuliwa Yahweh, kuinuliwa Yahweh, kuinuliwa Yahweh. Nampenda Bwana wangu Yesu, ameniokoa. Nampenda Bwana wangu Yesu, ameniokoa. Alikubali kuacha utukufu wake ili niokolewe. Alikubali kuacha utukufu wake ili niokolewe. Haleluya, haleluya. Hakuna mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani tena anayestahili sifa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana, ambia mwenzako alikutofautisha na nyama. Amen. We hauko nyama. Mungu akakufanya we ukwe mwanadamu, ukwe mtu. Tena anafanya yote ukamate image yake, ukwe nele puissance yake. Acha kulialia, ambia mwenzako sitaliaka tena, sitahuzunikaka tena, sitachokaka tena, sitasumbukaka tena. Hapa ni furaha na furaha. Haleluya. Mtu akisikia wokovu badi, utashinda na furaha. Kusikia wokovu, unaweza tu kuisikia. Kwa naambia tatu Mungu nisikilizishe na mie wokovu. Nisikie wokovu. Juu wokovu haiko tu kuacha busharati, haiko tu kuacha bulevi, haiko tu kuacha bwizi. Wokovu iko raha. Etre sauvé, maana kusauve mukila kitu. Munjaa munini munini, basi vita yote haiko yako. Vita haiko yako. Haleluya. Aseshebe yenye tulikuwa mbali. Tulikuwa mbali na Mungu. Bali angalia kwa mwenzako, muulize ulikomalia wapi kwa kweli ulikuwaka na Mungu. Kumaisha yenye ulipitia ulikuwaka na Mungu kweli. Niko na mwenye ananiambia kase na bana nyote yaka mtu samaki. Weye ako. Samaki nomba baba gawie hiyo. Ile kwa maisha gani ya kugabulia batu samaki? Siko maisha ya mateso ile. Munofu mwa nyame nombe pasuliwe mara 6. Haleluya. Acha nikwambie kuko uwezo ya kukunyangula leo. Saa hii iko tayari kunyangula. Nifuate ndani ya shukurani. Ingia kwanza mwile reconnaissance. Uingie ndani ya shukurani. Wewe hauko kumorge saa hii. Manake wewe saa hii vitu viko naingia. Uko na umbwa upya. Uko na umbwa motajiri. Wanakuumba mo createur. Wewe utakuwa na ma revelation za kuumba.
Asisema tulikuwa mbali, tulikuwa hatuna Mungu, tulikuwa hatujulikane na Mungu, tulikuwa tu hivi. Uligonjwa estoma itakuwaka tu. Na sasa unazikiwa watu wanasema estoma yenyewe ilikuwa shamutesa, mwache ende pumzika. Kumbe na njoo anaendelea tu na mateso. Mtu anaishi iko tu pale, hakuna manake, ni mateso na mateso, masumbuko na masumbuko, mpaka na mchele naonea mtu. Mchele nasema mimi hawezi nikula. Kwa Watanzania tutasema ubwabwa, wanasemaga mchele ndo ubwabwa. Haleluya. Mpaka naye na kudharau Bwana, inasema hawezi nikula, tanichukua ndani ya nyumba yako. Kwa nini? Unaiangalia tu hivi na unapita unasema kweli, natamunga kwenye macho inaonekana hii mchele kumtamu. Kisha tupite tutainunua kago siku nyingine. Maisha gani? Haleluya. Acha leo maisha ikuye kwako. Mtu akiwa na Yesu lazima maisha ionekane. Ni Bwana na Mwokozi wa maisha. Maisha ni vyakula, maisha ni magari, maisha ni salama ya moyo, maisha ni kufungulivu ya kila kitu. Unanisikia kweli? Wakati yenyewe nasikia wanasema tulikuwa mbali, tulikuwa hatujulikane na Mungu. Tulikuwa mbali na jamaa ya Israeli. Mbali. Waisraeli ndio walikuwa watoto wa Mungu. Jamaa ya Mungu, watoto wa Mungu. Lakini mimi na wewe tulikuwa wa mataifa. Hatujulikane na Mungu. Basi maisha ya mateso, mtu kwenda funga miaka 40 na hana moto. Wota azele koziaka. Kukula mapa naye inaanza kuwa maneno mrefu. Kila mtu katartini. Kakiangukia chini mtoto analia. Ile maisha wiko naifagia leo. Ile maisha iko naenda leo. Sasa unasikia habari za damu ya Yesu, usikwe na ikamata za mchezo. Ile ni uwezo, ni uzima, na damu ya Yesu iko neno, asema Bwana. Akatuokoa kwa njia ya damu, akatupatanisha na jamaa ya Israeli, anatupatanisha na jamaa ya utajiri, anatupatanisha na watoto wake, anatupatanisha na watoto wa ya ahadi. Nikwambie, kwenye kuko neno usicheze na pale. Kwenye kuko neno. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Asa tulikuwa wageni kumaagano ya watoto wa nini? Wa Israeli. Alianse alifungaka jona watoto wa Israeli. Bale njo walikuwa na agano, watoto ya ahadi. Mukinisikiliza nitawabariki. Mutabarikiwa muingiapo, mutabarikiwa mutokapo. Uzao wa tumbo wenu utabarikiwa. Kyokyoto takachogusa kitabarikiwa. Ukienda shambani utabarikiwa, hapana utakatiwa. Haleluya. Shambani utabarikiwa, mjini utabarikiwa. Ile ndio ilikuwa agano ya watoto wa nini? Wa Israeli. Mukinisikiliza, adui ataingia kwa njia moja na tatawanika kwa njia 7. Mukinisikiliza na kufanya sawasawa nilivyowaambia. Anaagana agano kwa uwezo yenye Mungu hatupaki. Kwenye kuko agano, jua gisi pale kuko nguvu za Mungu. Pale kuko Mungu mzima. Sasa shia wanasema tulikuwa mbali na agano ya watoto wa Israeli. Haleluya. Wadi. Hey! Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu unakuta Mungu huyu ni uwezo. Ni uwezo. Akakuona na unaonekana mumiltitude de gens.
Watu sai biko mupombe, wengine sai biko navuta bangi, wengine sai biko natukaniwa, biko na gombana. Wewe uko fazi ya kukuingizia maisha. Sai wako kwa kukuingizia maisha. Mungu kuna kurestore, anakuravitaye, anaingiza vitu, anaingiza. Ungeshangilia kwanza na nguvu. Shangilia ule Yesu, shangilia ule Yesu, shangilia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakuona mu 5 continents. Banadamu watu wa sianse wakakondaka 5 continents. Meye anasema ufalme wake hauna nini? Mwisho. Sasa kule kwenye batu banaishia banakonde 5 continents. Muile 5 continents, muile nombre ya batu, na wewe anakuchagua na kuona bazungu na weusi, barefu na bafupi, banene na bembamba, na wewe unaonekana ndani. Bwana, haleluya. Siku moja nikasomaka kwenye biko nasema Mungu anatafuta fazi yote. Anatafuta njoo na mimi akanipata. Na wewe akakupata. Na wewe akakupata. Anatafuta. Tena kutafuta ya kuchagua. Anachagua mwenye atanirepresente sur terre ni nani. Mwenye ndajitukuzia ndani yake ni nani. Mwenye kwenye mazarau ilienda jua kisi pale utajiri kuna kuya pale. Leo lizarauriko kuna tajirika leo sasa hivi. Acha nikwambie, ase tulikuwa natengwa. Sijui kama ulisikia kale kaneno. Sifo likasiki. Kutengwa. Munayo mutengwa na. Ase tulikuwa natengwa na Mungu. Badie munasikia kutengwa. Manake wewe haustahili, hauwezi fika na kwenye Mungu iko. Usichungulia hata. Bana kutenga na Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kukutenga, hii mvue kuna jipemua. Kesho hapa tunabomola hapa tu. Saa yoyote tunamwanga hapa chini. Jo we ambia tu mvua, we uko najifezeresha bure wakati yako inaisha. Ambia mvua sema block simanjo hizi hapa nje na majiwe. Tuko na kutosha hapa sasa hivi utafezereka bure. Haleluya. Nifuate huku. Hii mvua hii iko na jifezeresha. Tuko na hamia mwenye hautasikia hautakuwa na yata kama na mvua iko nje. Amen. Haleluya. Huku nanisikia. Tulikuwa watengwa. Watengwa, hatujulikane. Hatustahili. Tena uende angalia, Mungu ndio uwezo. Mungu ndio uwezo. Si hivi? Mungu ndio uzima. Mungu ndio kombele ya vitu, tena yeye ndio anashikamana na vitu. Sasa saba na kutenga na Mungu, jua kisi wamekutenga na uzima, wamekutenga na vitu. Na vitu vinaletaka raha kuroho. Vitu vinafufuaka roho. Umasikini ni zambi. Na leo tatakasika povrete takutoka. Povrete ni zambi. So unatengwa na Mungu, hauwezi ishi salama. Mtu ashastukia anapata samaki tena mfupe na muniga. Ile kwa maisha gani? Hana ta protection. Samaki yenye kuna kula tena nje na muniga. Unasikia sasa samaki liniga mtu pake nenda muua. Anakufa na samaki yenye yeye peke ndio alinunua. Yeye peke alipakula. Hapana.
Maisha bila Yesu kwa maisha ya tabu, maisha ya mateso. Hawezi tawala. Unataka tawala samaki, samaki anatomboka. Hata ushafika mkinyo wake anasema ndakungoea mshingo. So unasema uipitize mshingo, inakukwama pake na kuua. Na banazika mtu ase samaki. Acha nikwambie, Yesu ashaka tufanyia kazi mkubwa sana. Sasa unasikia wanakuambia tulitengwa na Mungu, tulikuwa mbali na Mungu, tulikuwa hatujulikane na Mungu. Zambi inaacha mara moja. Mungu hataki presence ya mwanadamu, anatutupa kule juu ya zambi. Huko unanisikiana? Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Tena anafanyaka yenye yanataka. Senya anachagua taifa ya Israeli. Hauna gisu mujije, hauna tagisu seme pourquoi alichaguaka bale si akatuacha. Alibachaguaka, anafanya yenye anafanya nini anataka. Sagisi ashaka kuchagua, ashaka chana bengine. Saibi kuna vuta bangi, saibi kuna sharatika, saibi kuna lewa, sai meweye kuna kia kuravita hii. Haleluya. Wako unakuta yeye anafanyaka yenye anafanya nini anataka. Sasa ukipata neema, unakuwa parmi benye yasa chagua. Umesikia neno juu Mungu ni neno. Unasikia neno. Ase tulikuwa mbali, tulikuwa hatuna Mungu, tulikuwa hatuna tumaini, tulikuwa natengwa na nani? Na Mungu. Sasa unasikia sasa tulikuwa naishi tu kweli. Na sasa unaangalia tu njoo kweli. Unakuta njoo kweli maisha moya hivi yenye haina kichwa na mgongo. Maisha ya kuexplique mtu unakosa muexplique njoo nini? Mimi nawaambia, sasa mtu anaikalako unaangalia unasema kweli Mungu iko. Mungu iko. Mwenye anainuaka tena na yeye anakushusha, anayua vyote. Akatuona ye Mungu, akatupatanisha ndani ya Yesu Kristo. Kristo eko nakufa kumusalaba, na shie na tuko ndani yake. Nafsi zetu ziko ndani yake. Iko natutosha mo mazambi. Iko natutosha mo mazambi. Juu zambi ndio ilikuwa nacha badie. Hawezi tafuta mtu mara moja tafute $100. Mtu anafunga 30 jours na haya gusaka kubia $100. Ena hizero hide nyuma. Hawana tu kweli na unatengwa. Na unatengwa na Mungu. Mungu ni uwezo yenye nakokotaka. Mungu ni uwezo yenye naletaka. Acha ukwe na Mungu munivue nye. Na mwenye awazia atakuwa nakupazo. Mungu anenda mugusa tu anakupa. Maisha ya Yesu Kristo iko maisha ya salama, ya raha. Mtu akiweza tu kusikia, unasikia. Pale ni kuna kubeba mu esprit d'adoration, esprit de reconnaissance. Uweze kuabudu Mungu, uweze na kushukuru Mungu, uweze kutembea na Mungu. Unisaidie sikuwe ukazuia kulala. Hii mvua ikukwambia ulale hapa. Mimi siku nacheza hapa. Ukikuta busingizi na kubana, hama kuile nafasi yako. Hamia kuingine. Amen. Haleluya. Mtu yeye peke si munaona mwanamke wa kutoka damu. Anatoka kwake na decision. Leo nikigusa tu pindo wa vazi yake mimi naenda pona. Atari kutaka umati ya batu. Yeye peke alipasulaka njia. Yeye peke anatafuta nini? Njia mpaka aguse. Leo Yesu haiko kusema iko person physique. Leo iko parole. Maana ile makutano ni ile busingizi yenye kuna kukuia. Pasula njia paka wewe upate neno wako. Neno yenye ulipokea na busingizi haiwezi fanya kazi sawa yenye ulipokea na uko macho. Jishimame ko journée yako isikufe bure. Usikwesa mwenye alienda rangura kambala kisha banamuiba marshandizi. Usharangura kisha banakuiba marshandizi bopale. Ulikia fanyi huku nini senyo tarudia na neno se ilipita ulilala. Kisha nulikia kama tuku nini?
transport wako ikufie bure. Amina. Maana sasa unasikia nilikuwa mbali, nilikuwa sina Mungu, nilikuwa natengwa na Mungu. Unasema njoo, kwa maana maisha ilikuwa nguvu. Inaomba bunga wewe peke njoo utafute, hapana Mungu kukutafutia. Nyumba wewe njoo utafute, hapana Mungu kukutafutia. Maana kila kitu inaomba wewe tu njoo utafute. Haone gisi kichwa tu nitachoka na roho nitachoka. Inaomba ye Mungu ashimame. Yeye ndo sasa akutafutie. Juu yeye akiingia mkazi yako, yeye ni neno. Wakati yenye mtu anatii neno, bana kupatanisha na agano ya ahadi. Haleluya. Bana kuingiza ndani ya agano ya ahadi. Biko bao na promise. Ukinisikiliza mie Mungu wako kwa bidii, nitakufanya uwe juu kuliko mataifa yote. Bali tuimbia hapa ndani ya Yesu muko nini? Salama. Yesu ni nani? Kipenzi kia moyo. Mako unasikia kipenzi kia moyo kweli kweli. Haleluya. Anakutoshaka chini ya bashe, anakupandisha kwa sasera. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Badi mwache nibambi. Haleluya. Sara ananiambia nalalaka ku 7e niveau. Mimi nasema nalalaka wapi? Ku 7e niveau. Ase ku 7e niveau. Ase huku sikuko kama na ma 30. Yesu baba. Ni maisha ya masasere. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maana kupandia hayo ni kutuanga buto. Papa. Kushuka tena natuanga ta. Maisha ya raha badi. Sabi kuna tuimbia hapa tuko juu. Nasema badie tusikia ta. Mwenye aliokokaka haiko chini mwakati yenye atakuwa naitika neno wa Mungu. Utakuwa juu na mvitu yote. Mkila kitu. Mungu nanisikia kweli. Iko wakati ya promotion, sisahau. Wakati ya promotion, wakati ya kuinuliwa, wakati ya kutendewa, wakati unakutana wewe mwenyewe ulikuwa uko mbali. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu inatusamehe. Damu ya Yesu inatosha hiki kiambaza. Juu hii kukua mbali na Mungu mara moja ilitutiliaka viambaza. Jo nakuta juu uko mbali na Mungu mara moja utakasirikia kwanza Sifa, unakasirikia na bibi ya Elisha, unakasirikia na Siska, unakasirikia na nani, uko natengwa na batu tuwe. Uko natengwa tu na batu. Uko natengwa tu na batu. Uko natengwa tu na batu. Esprit yenye haiyafurahiaka baraka ya mwingine. Ile esprit ngali na probleme. Esprit yenye haiyawezaka kuinua mwingine iko na probleme. Wakati roho yako haiyaweza kufurahi juu mwenzako alibarikiwa, roho haifurahi, roho haishukuru, roho haiinue Mungu. Ukule ndani, inaomba kule ndani, unaona saa unabarikiwaka. Saa unabarikiwaka, unasikiaka aye kule ndani. Kwa nasikia juu siye gisi tuko mali ya nani? Ya Mungu. Tuko mali ya Mungu. Na tuko na mwenye tuko na combattre ni diable. Na diable ni pauvreté. Diable ni maladi. Diable maana sasa saa mwenzako anabarikiwa. Inaomba nasikia Mungu wangu ametukuzwa. Mungu wangu amesikilikana. Mungu wangu amejulikana. Haleluya. Un chrétien anapaswa furahia baraka ya mwenzake. Un chrétien atafurahia kuinuliwa ya mwenzake. Un chrétien atafurahi kuona mwenzake mafanikio iko naingia. Juu anasema alitosha kiambaza kia uadui, akaitosha katikati yetu. Ile mwili yake mbavu, sa banatuanga pale mkuki
damu inatoka. Ukisoma Mhebreu chapitre 10 verset 19, aseme tukapita ndani ya mbavu ya nani? Ya Yesu. Pale kulipitaka kila tribi, kulipitaka kila tribi, kulipitaka kila taye, kulipitaka kila age, kulipitaka kila niveau. Yote kapita pale, tajiri na povre na nani bote bakapita pale. Maana kila kabila ilipitaka pale. Tukapita mupazia yake. Kazana kunivua yenye, utasikia esprit yako ishakuwa na furahia mwenzako. Ulikuwa kana mchukia mbele. Fika kunivua yenye utasikia umempenda. Fika kunivua yenye utasikia furahi kunenuka tu. Baki mtaya jina yake mara mona furahi. Mungu nanisikia kweli? Sasa unafika pale, unapambana mpaka furaha iingie, unapambana mpaka usikie njoo hivi. Batoto ya Mungu, wewe mwenyewe unajua gisi ulisamehe waka. Hauwezi shindwa kusamehe mwingine. Ukijua na mie Mungu alinisameheaka, na we anatosha ile kiambaza yenye alikuwa na kutenga na pesa, yenye alikuwa na kutenga na uwezo, yenye alikuwa na kutenga. Maana unakuta na mulozi anakia kufunyanga, unasikia biegisi anakufunyanga. Paka mtu anasema sema ndugu, mulozi anafanya nini? Ananifunyanga. Haone gisi iko mbaya sana. Iko mateso. Mungu nanisikia kweli? Mtu anafika kunivua yenye anasikia. Manake mtu njo anamuikalia na mtu anamuniga. Sijui kama uko nanisikia. Kisha unakia kutana Mungu muwezo wake, munguvu wake, muupendo wake, upendo wa Yesu Kristo. Upendo ya Yesu Kristo yenye haichagui nivo, haina balase ya zambi, haina takabila, haina nini. Upendo ya Yesu Kristo yenye haionake na nationalite, haionake tribi, haionake taye, haionake niveau d'étude, haionake, manake ayoko tu pale kukuchagua ye Mungu mwenye anashimamia 5 continents, mwenye anashimamia monde entier, na wewe unaonekana muile puissance, mwenye njo anatumikaka na batu wa kutengeneza matelefoni, batu wa kutengeneza manguo, batu wa kutengeneza magari, batu wa kutengeneza, batu wa maizine mbalimbali. Ule Mungu na weye anakukokota akuingize ndani ya ile jamaa. We mwenye umeokoka, elewa gisi ndani yako muko puissance ya kukreye. Ndani yako, kama tu ndani ya roho yako ushasikia, na hii wakati tu yenye uko nasikia, tosha mikrobe yote ya chuki kule ndani yako. Tosha hayo iishe ndani yako. Tosha hayo iishe ndani yako. Ile mipaka hiishe ndani yako. Juu unakuta sasa hivi unasema kulikuwa kiambaza yenye na tutenga shie kwa shie. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana Yesu asifiwe. Kiambaza kuya hapa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe tena. Unakuta kulikuwa kiambaza yenye na tutenga. Mama na wana no kuya hapa. Elisha karibu hapa. Haleluya. Mnatuona hapa. Turudie nyuma kidogo. Mnatuona hapa. Haleluya. Mtu mwenye aliokokaka, mwache tu nibafundishe sai na musikie. Iko bitu yenye iko na tesa na natesa maroho ya batu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Simie njo kiongozi. Na huyu ni mjakazi. Kisha sami nono ya navala ya rangi yangu. Si hivi? Mara mwa mie na huyu inakuwa nini? Inakuwa vita. Basi
Zikwayo ziko msoko. Hata kama haiko wa mkanisa, haiko mjakazi njoo alinunua, ilishaka kuya kama 10, 20 ngapi, mwengine mtu na mulevi atainunua kule. Na mulevi atainunua kule. Na mwizi atainunua kule. Nini njoo itaacha niseme huyu mpeti anataka kongirase na mimi. Iko nini? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Uko na kuwa patron sasa hivi utakuwa na bafanya kazi. Sasa unakutana kwa travailleur yako biko na kula, biko na vala bie, hapana kuingia mochacho ya kusema biko na kuiba makuta. Haiko njia yako tu njo maisha abo. Maisha abo ni Mungu anapasulaka na muzengine manji. Sa mtu anaokoka, matio ziko mingi sana. Munanisikia kweli? Undakuta na mwenye hauko hata naye, hamuko hata naye muservice moya. Tuju iko wa mkartia shavala yenye wole nunuaka. Ule anakongira saka na mie. Na njo anakuambia hivi. Mutu toshe buchawi mumaro wenu. Nini njili ataka banatambua Petro? Gisi ni wakumigulu ya Yesu. Nini? Anaongea kama Yesu. Anavala kama Yesu. Uwezo ya Mungu inamuonekana ako sawa ya Yesu. Haleluya. Angalia mwenzako sema mimi natoka na pale mawazo mabaya. Ule nikinunua kitu tunaye anaenda kanunua ya kufanana yangu. Nikinunua kitu tunaye anaenda kanunua ya mutoshe roho mbaya ile ni buchanga na ni sorcellerie. Ni buchawi. Nani njo mwenyasha jenga nyumba yenye haina manjanja juu yake kwe tofauti na ya bengine. Hata mutavala manguo zenye hazifananane. Muko nenda munyumba yenye kwako manjanja. Utenda tiako nini? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Juu ile naye kuna bomola tutoke ndani ya realite. Wakati yenye Kristo unasikia anasema, sioni haya ya kuwaita ndugu zangu. Juu mwenye aliwatakasa na mie mwenye nilitakasa, sie wote tunatoka kwa nani? Kwa Baba. Mungu anasema tumekuwa, Yesu anasema tumekuwa sawa sawa na nini njoo inaweza acha wewe sitake. Tena uko nasikia bie kunasema tena nyie mtafanya kazi zaidi yangu. Mtu mwaka niambiaka sasa huko nasema pauvreté iko péché. Mimi si kuna kuelewa juu. Yesu hakuna kwenye banasema aliuzaka gari, alishenga kwanza, alikuwa anakosa na kwa kulala, aliambiaka mtu mwana wa watu hana kwa kuweka kichwa. Na alikamataka mtumbu ya Petro njoo yenye anafundishia amu. Anaendaka defa, ule hakukwaka pauvre. Mimi namwambia Kriste, ukisoma mu 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9, aseme alikubali yakwe masikini juu si atufanye wanani? Watajiri. Alikuwa kisha fundishia mumutumbu ya Petro. Kisha sasa akaambia Petro neno. Tupa butimba kili ndini. Enomba mulipe kui yenye amefanya. Akamupa sasa samaki za mingi sana kupita valeri ya mtumbu wake. Tena alisemaka neno, siye tutakuwa ka plus ke yeye. Na njo vile siye tu inaomba utajiri tuonekane eko. Kiroho tukue na ile utajiri ya kushinda shetani. Na kimwili vile tutatafunye nyama na mifupa yote. Malizililia hii mifupa ako. Acha kukua na acha kalsiumu. Iko kizungu mtu halumake mfupa. Saka mifupa iko kalsiumu. Uko na bomola njala.
kwelu na mupanza mpaka kwelu anakimbia. Haleluya. Ile ni mikrobe yenye imeingia mubatu. Mungu nanifuata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Muko naona mama na wana. Mnamwona? Smart. Haleluya. Hapa mtu atasema sina mie nanipa furaha. Basi mimi nakiakafanya hapa nini kila siku nitatarike kisha batu nabiko tunapondana. Nabiko napondana. Nabiko napondana. Mimi ndafurahi kukuta basha kwata yulu kumie. Juu mie niko napanda mbegu. Na mbegu setaota itazaa matunda mengi. Si mbegu kunaingia ndani yabo. Na inaomba izae matunda mengi. Baonekane zaidi yangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kisha mara moja mtu anaanza na wana akasha takata alitosha ile wapi? Nani njoo? Mara moja mtu anaanza tafutisha nabo basi kwa navala tena sababu na kiongozi inaomba tu bana kwa navala chini. Bongo wenu muzivale muzikungute muzivale ziendelee. Na we kule vala zako vala. Na we vala tukuza Mungu wako. Ijulikane gisi Mungu ashafika kwako. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu abatendee. Me abana ile roho ya vitu mwai ya bulozi. Ile hatuhitaki humu. Tingiza mwenzako mwambie hatutaki ile roho humu ya bulozi. Roho ya kushushana chini haitakuwa na roho ya kuinua mwenzako. Unakuwa na roho ya kuinua mwenzako, ya kupandisha mwenzako. Haleluya. Unamuongea tabie kwenye uko na ikala. Muongee mzuri. Akabomoa kiambaza ya kututenga. Maana ile vitu yenye inaweza acha na kwa na wewe anaenda vala tu ya kufanana yangu. Uko naona? Mara moja nafsi zinafanya nini? Zinatengana. Zinatengana pale kunini? Kwenye uko nasikia sema Kristo akatukamata mie na weye akatuleta kwake akatupitiza mwili yake sie bote akatufanya mtu huyu mmoja. Tukikuwa kia kabambi kukiengine njo kia wapi wakati yenye anaweza fanya roho wako na yake ikue moya na roho wangu na yako ikue moya. Manguo njo atashindwa kufanya ikue moya. Manguo njo atashindwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tena Mungu alijua hatukulagana. Kila mtu alitoka kule kuna mnake na Roho Mtakatifu. Amen. Haleluya. Ile ninaendelea kukuambia wakati yenye uko chef, wakati yenye uko boss, wakati yenye uko leader, kuwa naangalia wivu isingi yake mroho wako juu ya batu benye bana kuzunguka. Jikeshe kule juu Mungu kuna kia kuinua. Ukisha kute kuna jenga nyumba nyeko yuluku yako yenye nakula pesa kupita yako mara mwena kwa huyu atakuwa sanja kula makuta yangu. Muangalie kwanza kule kalikili. Kumbe yeko na matio mingi ashake ingia njo kwenye ma connection ziko. Ashake ingia kwa Yesu kwenye connection ziko.
Amina. Bwana Yesu asifiwe. Wa masikio ya kusikia fe nini? Anisikie. Sasa mimi naona Elisha pale. Sitashinda niko natafutisha sasa Elisha huyu hataanza kule DCM wanamwachia hayo hapa. Huyu si njoo anashindaka hapa. Siwezi waza vile hata kumuona ni kufurahi mara moja. Aha, Mungu njoo yuko natenda. Mungu njoo yuko natenda. Ikwe commerce, unatumikisha batu. Ikwe entreprise gani, ulitumikisha batu. Uliona mtu anaanza endelea, usimfikirie mara moja kukuibia, hapana. Ndani yako msilamukake wivu. Mungu nanisikia kweli? Ndani yako msilamukake wivu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ule mwenye alisemaka seme, wewe unasema poverty ni zambi. Mbona Kristo haku mimi na huko nataka sema ni sasa semaka sisi tutafanyaka zaidi yake. Gisi wewe unapenda poverty, tia basi nikuombee hai. Tena kakatala. Juweye uko mpakaruo wa Mungu gisi umesema hivi pale mara moja umenisukumia, retirele neno wako mamanzi. Suri niambia useme poverty. Musikuwe nafanya hypocrisie devant Dieu. Katala tu ile maisha ya poverty, katala hayo. Itaacha na Mungu naye anakupa sasa yenyewe unahitaji. Kristo alikiaka tutosha ako ile, akatosha kiambaza. Hapa gisi niko hapa. La joie iko na benyana beba, jumie niendelee mbele. Sa esprit yangu najitenga na huyu. Mara mwani yue gisi vyenye huyu anabeba sitabipata. Atanda ingia mafungo, atanda ompa, atanda fa nini, bashaka muleta juu anabeba yenye tanisaidia. Kisha na mimi niko na Mungu, mimi na tu Mungu atanitendea. Alo baba nitendee baba. Enda patana kwanza na mshitaki yako. Kubali hata ushuke, kubali huyu aseme iko na jitiatia kumie. Wewe noko natafuta tu niingie mroho wake. Juu huyu tu nikiingia mroho wake, vyangu mimi na videkroshi. Mungu nanisikia kweli? Mungu nanielewa? Haiko mjinga kutupatanisha shie kwa shie. Haiko mjinga hapana. Gisuko pale naona beba vyangu. Tena vya mingi. Sini kuna kula masamaki mabunga bugali ya mweupe. Na kaunga mimi natia kona vio. Na lala salama. Hallelujah. Sina vala bie. Sini Mungu tu kunapitia benyali nipatanishaka nabo. Kisha natembea na mugari iko tuju anapitia benyali nipatanishaka nabo. Mungu akikupatanisha na mtu, ukikuta hamuko naweza kuelewana, jua gisi pale kuko vitu wako. Bacha kupa mtu tena hamukwe naweza kuelewana. Jua gisi shetani kale kajape mba ile. Mimi nawaambia kule kwenye tunatokea kule mbali. Kule bana ya kureklame mtu. Njoo nakutaka basha kupatanisha na wasawa blush, tena unapata na kublush eko malakini kwenye ulie kwanza afike kwako. Tena nakuwa ule naye inaonekana ataanza bebewa na makuta, ataanza kwa anabebewa na makuta za wapi? Yeye anabebewa na Mungu. Na Mungu akinipa azo tu. Mimi nazikula, mimi siwezi kuogopa. Mungu jua alinipa azo, yeye ndio jije. Tena nanjo tanijije. Hakuna. Mungu ananisikia. Basha nipatanisha na wewe. Wewe ulikuwa mtu wa kufurahi njo. Bana nipatanisha na huyu. Manake hapa ni jitietie bieju hii kamba ife nini? Ifunge. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Basha nipatanisha na wewe, siwezi kuachilia. Unataka kimbia wapi na vyangu? Hallelujah. Hallelujah.
Manake ile kitu ukishajua tu hivi akabomoa kiambazi. Si mimi nakuwa Mnandi, yeye anakuwa Mubudu, hapa anakuwa Munyali, hapa anakuwa kama Mubira, kama Mubila. Amen. Na woko kule hapa Mululu hapa Muhema, hapa Murubara, Muhema tu. Amen. Wako unakuta washatutia humu, kabila zote zimekuja kwa nani? Kwa Yesu. Ideko kule ni Muluba, kama na nani kule sijui, kila Mama Sifa Mukusu. Mungu na kisi tunachangana humu. Kabila zote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ambia mwe mtu akikwambia kula kanisa ya Bandande, mwambie bongo wako. Mwambie uko mtu wa bongo kweli kweli. Kule kuko kabila zote gisi ziko Mubuni hapa. Ziko humu. Amina. Haleluya. Sasa sanda kwa nakuta huyu, siwezi mwambia maneno wangu yote juu huyu uko Mubudu. Na ndakufa nayo netanezekaka. Juu Mungu mwenye alivunjaka ukabila asha kuya hapa. Na natia amo vyenye vitanisaidia. Anatia na Mumunyali vyenye vitanisaidia. Anakiatia na Mumubila vyenye vitanisaidia. Kameramene nenju Mululu, naye siwe kama Mungu naye alimtosha kule wapi paka akaniletea yeye. Haleluya. Unakuta bamizisi hapa meme shows. Unakuwa Bahema. Mungu ananifuata. Unakuta makabila zote ziko humu. Bwanake Jaele Mobira. Bakusu biko huku. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Asa, nikiendelea kubanilia kabila yangu, sibanilie neno, na ndateseka na kabila yangu, hata mimi nakuwa mkisomo ya kabila yangu na ndatesekea ndani. Juu ile kutupatanisha kuko kenye alitia mwengine kenye kitanisaidia. Na unakuta niko nakuwa na nguvu, huyu sana sukuma vyake, na huyu anasukuma vyake, na huyu anasukuma vyake, na mwingine ananisukumia chakula, na mwingine anasukuma mavazi, na mwingine anasukuma karibira, na mwingine gari. Mara mimi napita mgari ya leader, kiongozi ule, mtu wa Mungu ule. Amen. Juu mie niliitika neno wa Mungu. Mie sina umu mwenye mina katala. Sina umu na adui mie mwenye unaona hapo. Na we leo kuwa na kila mtu, tosha uadui ndani yako. Hile mipaka hishaka funga. Mpaka na kutoa na nzaka angalia. Siwezi patia ule ko kabila gani Mubudu. Hata mina tafuta kabila angu. Utamwanga wakati yenye Mungu asha kuambia patia ule, mupe tu, juko kusauti ya nani? Ya Mungu. Mungu nanisikia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mie kutia huyu tukue naye bien na huyu tukue naye bien na huyu tukue. Haita nitosha ako bulidere, au contraire nje tabupandishi. Talo itapanda. Sa utakuwa bien na ule mtoto mwenyeko mdogo atakuwe. Sa utakuwa bien na mfanya kazi yako. Kazi yako itatembea. Na kazi yako itazala matunda. Ata kwako kunyumba. Sa muko muinio na mtoto mwenye ulizale nombo nakuwa nae muinio. Na mwenye anaikala mparcele mkwe na muko ini. Mtu anakuyaka na anakuya kusaidia. Muko nanisikia bien. Ndio ukikuta vitu vinakuwa kwa saha biendeke. Jua gisi hapa kuko kitu yenye shetani haiko napenda ifanyike. Inomba mie sasa wewe mwenyewe umetambua bomola hiyo. Panza ile kitu mpaka kuelewana iingie. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuseme kwa kweli. Si tuseme kweli.
Mama Shase, munaona gisi utukufu imeanza onekana muiko rale hapa. Kuna kwaka, mina pendaka ni kuangazie, juu usikuwe nacheza mobetu. Leo tutaanza sema, korale maserafi kunaimba bien, kunaimba bien. So nenda angalia muliingia mtu huyu. Mwenye njoo nabeba waimbaji sasa, ile do ya nini? Ya uimbaji. Mie nikiimba hapa, sitakuwa sawa na we mwenye nabeba uimbaji. Njoo takuta yangu kwanje shapengema, ikipenda nenda namna ganibo. Me mwenye na ya kuimba sata kamata, batu banaingia muwepo. Mwenye kwa ile mafuta ya uimbaji, sata kamata utakuta tu batu bameingia muwepo. Na mwenye kwa kila mtu humu kuna kiake kenye anawezaka. Na kinasaidia wengine. Na wewe unaweza omba maombi yako kule na tusaidia tushimame hapa na nguvu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na saa unatoa, tushakunywa kwa maziwa, tushakula. Saa ngapi hatutasema na nguvu? Si manake na ile zawadi yako naye imejenga kumwili ya Kristo. Amina. Menaeleweka kweli. Na wakudase naye sana pika dase, utukufu inaongezeka. Mara moja. Haleluya. Njoo ile manake kuko mtu Mungu anakuletea yeye na iko na kwenye anakusogesha. Mtu anamuleta na iko na kwenye anakusogesha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta waimbaji hapa watoto. Patricia tusemaki kweli. Mimi nayo kuangalia. Patricia sana ukibeba toto, unakuta tena banakuwa na nyingine sura. Si bananjo onekana. Tena zaidi ya gisi balikuwaka. Manake kila mtu akwe naweza kuinua hata huduma ya mwingine. Unajua hii langaji ya kukuwa nasema, sasa mtasema hivi taacha anakuwa na kiburi. Tuseme tusiseme atabarikiwa tu. Kisha baraka iko yeye na Mungu. Ambia mwenzako sena ile roho ya kusema sanda ambia huyu hivi taacha anakuwa na kiburi. Tosha hayo. Batu wa Mungu wanakuwa na esprit ya encouragement. Kupelekana mbele, kuinuana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huku nakuta kila fasi Mungu kunaingiza. Mungu kubamizisia hapa na bana baingizia hapa. Moizi. Baraki unakuta vitu viko naenda tu. Haleluya. Sasa unakuta na pastor nani David naye na sauti yake. Bwana Yesu asifiwe. Na mase mara moja na mase naye inaweza ikalisha pale mtu. Sasa huyu nako pastor hapo. Naye anaweza pata courage tu juu ya burefu ile na mase na sauti. Na sana ongozo unasikia na we mafuta nenda kunini? Kuro. Kila mtu muko na role yake. Wakutabiri naye sasa tatabiri. Tena tunasogea mbele. Tu hivi. Badi tuweze kwanza kupendana, tufungane sawa na gisi babetu alitufungaka. Akatufunga tukue mmoja. Ambia mwenzako habaya sema we hauko kitu. Maybe kuna kuonesha njo roho ya kuinua mwingine. Na wako wa maana. Juna wesa uikale mubile viti, ndahubiri nani? Ndahubiri piti, sinaomba na uikale pale. Hawana kisi na wako wa maana. Kwa jamii sasa unabaki yako unanikose. Sasa unakuya mimi nafurahi kwenye ndapanda njoo hapo. Shamba inaonekana yenye ndatia mbegu. Na inakomala. Tena na wakati ya mavuno na mimi nakula. Jo usikwe na bakia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwende ikala. Amen. Haleluya. Mama promesse kuya hapo.
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Si tunaokoka sie wote. Tunaokoka kumwalimu huyu. Mungu anatutengea makazi. Kila mtu na kazi yake. Huyu Mungu anamtuma mbialeta. Na mimi Mungu ananitumu kumuma nafsi. Mungu ananifuata. Tunatembea ateko mbali nafsi ziko ini. Mungu ananifuata. Sana si anakuta hata kule kunakuwa mgongano ya namna gani, mvurugano ya pastor. Acha niende na mimi. Sana kui aligonga 2 ans. Anaacha kwanza kazi. Juu naye akitumika. Juu anajua kunakuwa nini. Lakini ile gisi alikia tumika. Unakuta anakutana gisi kazi kunaenda kwa usawa. Mungu njoo kunafukuza batu benye biko nataka peleka kazi mubaya. Akaelewa. Sasa uniambie, ningesikiliaka huyu wivu. Juu huyu ni mkubwa. Huyu anachezaka hapa lakini huyu ni mkubwa. Iko na benye banamuonaka kabisa bana. Sasa juu ndani ya Yesu tunakiaka kwa watoto shie bote. Njoo inaachako naona tu ashashuka tu. Mnanifuata. Ningesikiliaka huyu wivu. Ye kwenda fika kwa mkubwa. Mie njoba alianjaka uliza. Mie njoba alianjaka jua. Mie njoba alianjaka zoea. Kisha bananiuliza kwenye ye haiko. Ule mama mwenye mnakuaka naye hatuwezi mkamata akwe suppliante wangu. Mimi nasema mkichagua ule na njo sasa mnachagua bie. Juu ule atababeba mu maombi. Unaona gisi mimi namuingiza mara mu maroho hapo. Ule atababeba mu maombi. Na mara bakamkamata, sawa, tutaenda ongea na bwanake. Tutaongea naye. Si bakaenda naye. Mkwenda naye kule, endona yenye mimi nabeba huku sawa kazi. Huyu anaisutenire sana. Kimapato, kimaonyo, kinini anaisutenire. Maana unakuta na maombi. Isinjo ule iko na mwanga majiwe wicha. Kisha unakutaka shetani, senye biko nazae wicha. Nani njo biko natukana? Sini blush. Meleo wicha inakuwa kwa heshima. Mabene buu. Nani njoko na jenga? Blush. Basi yeye anajulikana gisi yeye njoko na jenga. Si bana ya blush njoko na jenga. Aha. Mungu akikupatanisha na mtu usimusikili yake wivu. Mutembee tu pale mbele. Kuko kazi yenye atafanya juu yako. Anaweza kuwa leo hatafanya kitu. Pale mbele ule ni baraka. Gisi munaikala tu pale. Amen. Ule ni baraka kuwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kisha mtu anatia karibu. Sina dranji na kia nikuta hapo. Haleluya. Dra inapita mumuvua. Basi ye Yesu ashaka tupatanisha. Anatupatanisha na madra. Haleluya. Unakuta dra ishafika. Lala salama. Ubarikiwe tena sana. Mungu akubariki kabisa. Haleluya. Mungu ananisikia kweli. Sawa huyu hapa. Manake gisi tuko ni kupelekana mbele. Hakuna kushushana chini. Mumaongezi ni kusumbana tu. Ni kusumbana tu. Mungu ananisikia na. Ile senye unakuta Mungu aliwaunganisha mko marafiki. Unakuta burafiki mwenyesha fani isha. Mujue gisi baraka zenu mumezigabula pale.
zinakuwa eparpie. Muko nanisikia? Juu ule mtu sa muko naye bie gisi tuko na huyu bie. Mara mona kuta na batoto wangu anawabeba. Si yenjo alikuwa na Sara kule. Mungu analeta neno, Sara ndakupatanisha na wafalme. Mwenye alikuwa njia kabisa ya kumuingiza bie ni huyu. Kuba autorite kule. Mungu nanisikia kweli? Maneza kupa leo promise na itapitaka mule mwenye Mungu amekupatanisha na. Sasa unakuwa na katakata burafiki ka kitu kidogo mara moja tupa mtu. Ka kitu kidogo natupa. Jua kisu kuna tupa gari yako. Uko natupa benediction ya batoto wako. Uko natupa. Angalia mwenzako mwambie kubarafiki bote benye Mungu alikupatanisha nabo tangu utoto mpaka sai. Eske wako wa kulala njala? Hawana gisi haukuwezaka kupalulia burafiki yako. Mungu ananisikiana? Roho ya kukwazika haijengake nguzo ya Yesu. Roho ya kuchoka haijengake. Mungu ananisikia? Roho yenye nafungana, roho yenye naheshimiana inabebaka mtu. Mwingine anabeba vyako na mwingine anabeba vyake. Haleluya. Mungu ananifuata bie kweli. Yesu alitupatanishaka akatufanya mojengo moja. Anajua huyu na huyu batafanya kitu fulani. Huyu na huyu ndatukuzwa pale hivi. Huyu na huyu ndatukuzwa pale hivi. Amina. Uwezo ya ajabu yenye Mungu analeta. Njoo ndani ya roho wako, anja angalia saa hii. Roho wako haiambatanake na nani tena na Mungu ashaka baleta fazi moya na muko mukanisa moya, muko kumzazi moya wa imani, mwalimu mmoja. Si hivi? Lakini nyewe wenyewe muko kwanza tukamate kwa muna hatuingia kule mfamie. Juu jamaa ya Yesu njoo hii. Munakuwa mjamaa moya ya Yesu Kristo. Mwalimu wenyu ni mmoja, kisha nyie musielewane na mzazi wenyu anaelewana na bote. Hamone kisi ni problem. Jiokoe ndani leo. Leo we fungula roho yako kumwenzako. Mwache kuzuia baraka zenu. Haezi kuleta hapa alete na ule, alete na ule, alete na ule. Kisha wena hauna msaada ya ule kule hapana. Na huyu kuna yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Si tena juu amesema hapa na $1,000 ataitosha juu ya majengo ya hapa. Sasa sema hapa jana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Uko nakuta Mungu anaweza kupa nafasi, mena iko na benye bataibeba. Sasa saa ujui kuishi na bale batu, utasemaka Mungu ni muongo, oro ye hata kuwaka muongo, hata sikui, hata danganyikaka na hata siku moja. Sawa sa shindwa kule ndani ya roho wako. Njoo naonaka na vitu vinashindwa kukufika hako. Vitu wako viko muule mwenye ushaka shindwa kucheka naye. Promese zako zinavichama muule mutu. Badi si igeti atufundishe sasa zitatanua hapa. Ase na bale batu mina jitenga na boleo. Kumbe na njoo kupasulia parcele yake nchini. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Igete pigia batumishi akabapigiaka. Akabapigiaka. Bakakula chakula yake hapa. Simuli kulaka. Uko naona kisu ulikuwa na pasula tu nje. Na ile talo sizime na vingine viko nafuata pale. Na vingine viko nafuata pale. Wewe ukazane tu utaona viko na juu ile muangaze kisha anja tu hivi pa jua gisi inaendelea usizime. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mungu ni uwezo. Mungu ni mkubwa. Hapana ile maneno ya huyu anajitiaka kimbele mbele. Uko mulozi wewe wa kusema hivi.
Unataka uwa huduma wa mtu jua nini? Si unataka zuia baraka ya bale batu yote. Acha akweke mbele mbele tu tuende naye. Na njoo anaitikaka kukua nyuma nyuma. Sisi wote hapa tunataka tu tukue mbele. Amen. Njoo unaona kama mingi sana chunga hekima yeye. Wanakuambia hekima njoo kuvala na ovyo ovyo. Hekima iko njoo si wanakuambia huyu iko mkubwa, huyu mwenyewe unaona huyu mkubwa. Lakini sasa pika padasi. Chezea Yesu tuende. Utaona saa kama basi huyu naye akose hajijali hajejo wake. Kumbe yeye iko najiingizia nguvu. Anajua mwenye alinitia pale ni Mungu. Acha nimtukuze. Anajua. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anawezaka kushuka. Juu ya Mungu anashuka. Anakuwa saa mwenye hana tacheo. Sasa unakuta mwenye haya julikana hata na chef de quartier naye hamujui. Me unakuta njoo mwenye atakuwa tena saa njoo anakuwa siwe namna gani. Tu basaba bakwe na tufundisha. Angalia kwanza mwenzako mwambie huko nasikiana. Unajulikana na nani kwanza? Bakwe na tufundisha tuweze kwanza na kukwata na shuka. Mtu unaonaka kwa mwingine unasema huyu anawezaka kushuka hivi na mimi ndashikaza nife nini? Nishuke. Amen. Tutaweza. Ubarikiwe. Haleluya. Chapia tena wokovu wako mikono. Bwana Yesu asifiwe. Message kuna ingia kweli? Message kuna ingia. Munapata neema, munakuwa bibi na bwana. Mungu anabapatanisha bibi na bwana. Akishabapatanisha munakuwa bibi na bwana. Tena nyewe wawili, mwingine anakuwa mohebetu ya kusukuma mwingine. Muelewe gizi Mungu anakontrola kanjo wapi? Roho. Sasa senye ndani yako kule muko kabitu mwevi kakusukuma huyu mwenzako. Jua gisi deja umejitenga naye na vyenye vingefanyika na muko nyewe wawili havitafanyika tena. Joko maana alitutiliaka roho ya kusamehe na roho ya kujizuiza. Sa roho wako nataka ingia mochuki, baba nisamehe. Mbona chuki inaingia hapo? Mungu nanisikia. Unatosha mara moja chuki. Sa roho wako nataka, unakuta mtu kwa mbunyumba kutoka hatokake. Me roho iko nafanya nini? Haiko amu. Niko tu mjuu ya batoto. Utakuwa mjuu ya batoto na tutakuona tu kuna bazala, uko na bazala na roho ya kuharibika ile. Sibina bambia. Leo niko muibu nyumba tu juu ya batoto tu. Batoto njobi kuna acha na kwao. Na utakuta tu batoto utakuwa mie, huyu bwana ashanitesa tena tunakuona na ingine mimba. Huyu bwana mie ndamwachaka na ingine mimba bo. Muhammad leo kama umeokoka okoka mara moja kweli. Kweli juu uishi mema ya Mungu. Juu uishi mema ya Mungu. Sa uko naitika azale na wewe. Tena roho wako na haimutaki. Haone gisi uko muuaji. Ba mama Mungu ananisikia kweli. Acha roho wako kwanza imuitike. Roho wako itakuwa kisha muitika. Hii wanasema muweze kuchukuliana. Sa unaweza kumchukulia kukwenye yeko na shindwa.
Jua gisi Mungu ataingiza nini? Baraka. Baraka itaingia tu. Itakuwa na kwenye tapita mbali hata na bwanako, mbali hata na wewe. Unaona Mungu anakia tena. Ile esprit ya kuteta teta, unakuta huku na teta, mtu anakuwa na teta bwanake mroho. Maana kiui bwana, maana kiui bwana, maana kiui bwana, maana kiui bwana. Nilimwambia kingine siku, muhame pale. Tena muhame kweli kweli. Muhame kweli kweli. Tena ole bwana mwenyewe, huyu bwana shanitesa, huyu bwana. Tena ole bwana ukikuta sasa natafuta mwingine nje. Tena wenjo tu tatomboka bo. Unataka umutie wapi sasa? Kama nendaka nje, wewe umefunja, wewe njoo kuna Yesu. Jua gisi kuko uwezo kukupitia. Uwezo tashimama muneno wa Mungu, unampenda, unaheshimia na Mungu, unatii ule Bwana. Utakutana tu Mungu na amepasula njia paka ule Bwana naye anaokoka. Ile masengenyo ya mroho mwetoshe. Niko nataka msingi ya Yesu Kristo ife nini? Ishimame. Ishimame. Sasa unaikalaka kule mwingine, huyu bibi, huyu bibi, huyu bibi, mara mona haribisha. Lakini tuache kwanza ile vitu kule mroho. Kama ni mtoto wa parcel, ashaenda uvyevyo, muite kwanza muikale. Mwambie makosa yake, pali yawe kumsengenyea mroho, kusema sema mroho kunachafua roho wako, kunavunja relation yako wewe na Mungu tu hivi bure, ikala naye. Sasa ulifanya hivi na hivi, mimi hukunifurahisha. Si vinaishia pale. Usifanyake hivi tena. Na vinaisha. Na we mtoto senye bali kuonya, usifanyake hivi, usifanyake hivi. Unakuta watoto nabo wanamwangaka vyabo ubishi. Uko nataka wenjo uexplique muzazi, unataka muzazi njoo aende gisi wewe unataka. Mwenye alileta chakula ni nani? Na mwenye anayeongoza mwingine kuchakula ni nani? Mko nanisikia kule? Ba jeune fille biko wapi? Na ba jeune garçon. Sasa nasema wanakuongoza hapa hivi, utafanya hivi, unifanyie hivi hivi. Hapana, mimi nataka njoo. Wewe utatia kutaka ako senyoko ungali chini ya mzazi. Utaenda na kutaka ya nani? Ya mzazi. Watoto mko nanisikia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tushimamishe kwanza msingi ya Yesu Kristo. Ishimame. Kila mtu angalie ndashimama na neno wa Mungu namna gani. Ndashimama na neno wa Mungu namna gani. Utaona uzima inaingia. Utajiri inaingia. Haleluya. Utajiri inaingia. Na nye wazazi hapana sasa uko naongea na mtoto mara mwa umfae tu saa bone mtoto alo naongea gisi unataka okay nasukuma kwa kichwa yake vya hivi hapana. Ongea na mtoto na uheshimie mtoto. Juu sasa utamheshimia naye ataweza kukuheshimia. Gisi uko na mfaafa njoo gisi naye atakuwa nafaa tu. Uko mwalimu mkubwa wa mtoto. Amen. Tushimamishe Kristo ashimame. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Angalia tena mwenzako mwambie ukiona mimi napiga biashara yenyewe ulinunua siwaze niko na kongira sena wewe. Nikivala ya kufanana yako siwaze nilikongira sena wewe. Haleluya. Acha ile mikrobe na itoke leo. Ule ananifuatiliaka, ule ananifuatiliaka. Kama uko mkizuri, siwache akufuatililie. Akufate mkile kizuri, juu naye atakuwa mzuri. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza cheka tena sana. Cheka sana.
Asa tulikuwa mbali, tulikuwa hatujulikane na Mungu, tulikuwa ovyo. Angalia mwenzako au mwambie sasa tu kweli tulikuwa ovyo. Mtu anakuwa kanaliuza kufranga yake meona kasirika. Iko na kongira sena wewe. Ula ananifuatiliaka. Ula senione na kakitu. Mara mwana yeye anaenda kakafaa. Nini? Siko kukua mbali kabisa. Hama tena nakula. Ase damu ya Yesu ikatuleta karibu na Mungu. Shangilia kwanza damu ya Yesu. Ikatuleta karibu na Mungu. Damu ya Yesu yenye haikuwa na hesabia mabaya, yenye haipezake mabaya, ikatuleta karibu. Inafata leta na mwenyesha katosha mamimba, na mwenyesha katoshesha mamimba, na mwenyesha kaua batu, na mwenyesha kagombana, na mwenyesha kasharatika, na mwenyesha kaiba, na inatuleta shiebote ndani ya agano. Haleluya. Agano ya Mungu, agano ya utajiri. Anatufunga ndani ya ile agano ya utajiri, yenye nabeba utajiri, yenye haibebi masikini. Anatuleta ndani yake kwenye hakuna njaa, kwenye hakuna masumbuko, kwenye hakuna weza tu kutosha masumbuko ndani ya nini? Ya roho wako. Itika tu leo. Tangaza tu pale mara hiyo, leo mimi naachana na masumbuko. Leo mimi naachana na masumbuko. Leo mimi naachana na michoko. Leo mimi naachana. Ndani ya esprit yako usikie damu ya Yesu imenipatanisha. Inatosha uadui katikati yangu na mwenzangu. Manake inatosha uadui katikati yako vile na pesa. Inatosha uadui katikati yako na manyumba. Inatosha uadui katikati yako na vitu, katikati yako na mavoyaji, katikati yako na mavazi, katikati yako na heshima. Inatosha uadui, inakupatanisha na heshima, kukupatanisha na Mungu ni kukupatanisha na pesa, ni kukupatanisha na oro, ni kukupatanisha na diama, ni kukupatanisha na merkiri. Anakupatanisha, anakuleta, anakupatanisha naye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama unaweza shangilia na nguvu. Stula ile kushangilia. Stop kwanza. Umebakia nyuma ya huyu malaika. Shangilia ya kustuka, ya furaha. Wow! Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Unakutana gisi damu ya Yesu haiko ziaka. Yeyote mwenye ameamini damu ya Yesu haezi bakia masikini, hapana. Haezi bakia povre, hapana. Hautabakia lokatere, hapana. Hautabakia, hapana. Hautabakia na njaa. Hautabakia. Neno yenyosha kasikia, na neno yenyoko nasikia, kuwa napata nafasi yako ya kuomba tawe peke. Ile neno ibane nafsi. Ile neno ibane nafsi. Juu ikibana nafsi yako, ile furaha, haleluya. Ile furaha, na mie nimesamehewa, na mie leo nimetoka mbali, na mie leo sai nimepatanishwa. Sai mara mona kwa natembea na unajua mie nimepatanishwa na oro, nimepatanishwa na diama, nimepatanishwa na pesa, madolari, nimepatanishwa. Saa uko naitika hivi, njoo gisu kuna umba ile kitu, njoo kuna jiumba wa ile kitu, uyue gisu tabitawala tu. Saa unaikalaka muregre, ushakosa kitu fulani, ushakosa pesa, ushakosa za kulipia nyumba, ushakosa za kukula, ushakosa mavazi, ushakosa. Kisha ile regre unaikala na ya namna huzuni ndani ya roho. Mara moja pale pale unapoteza. Umeleta tena separation katikati yako wewe na vile vitu. Oro wewe sasa unaitika tu sai. Si unaona sasa kisu shaitika pale. Sasa unaitika pale. Kisha na kwa nashinda na furaha. Omwe basi Mungu uliniona na ukanichagua
na mimi ukanitafuta, ukanipatanisha na wewe Baba, na mimi ulinionaka Baba, na mimi Mungu unasema hii maneno na niko pale, manake na mimi niko ndani, juu ilikuwa yangu. Mimi leo nimepatanishwa, mimi leo unasikia ndani yako mepanda, ba vrai adorateur. Hapa patake lamentation. Kila mwenye kona roho ya shukurani ya yenye Mungu ashakafanya kuyeye, haezi pata manunguniko. Esprit ya reconnaissance iko bombe yenye napanzaka mahitaji paka mahitaji anakosa ataikala wapi. Unasikia nasema mimi ndio nitakubebea mizigo. Vita yote haitakuwa yako, itakuwa yangu. Usisumbuke, Mungu ndio anaongea. Wewe usisumbuke. Wewe umejengwa juu yangu. Wewe unajengwa juu ya Mungu mwenye inji na kujaa kwake ni mali yake. Utakuwa vitu vitakuwa ndio wewe chini yako. Itika. Ile bumakali na ile masumbuko iko wakati yenye roho yako haiitika gisi wewe ulishaka samehewa. Ubarikiwe. Haiitika gisi wewe ulishaka samehewa. Mtu mwenye anaitika, na mimi Yesu aliniona, na mimi Yesu akanikubali, akanitosha na kwangu. Atmosphere ilikuwa mbaya, mimi nimefika. Seke leo na mimi mwisho wa magumu njoi. Mwisho ya magumu njoi. Uitike tu saa hii. Esprit ya religion mimi naibomola munyie kwa jina la Yesu Kristo. Nasema esprit ya religion ipotee. Uwezo ya dini ache kuache leo. Uwezo wa dini ipotee leo. Ndani yako mkuwa na kwa tu maabudu. 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 Ubarikiwe. Maabudu. Ndani yako kule kwa nasikia. Maabudu tu. Haleluya. Unasikia hata mie na mie Mungu aliniona. Badi weye Mungu akakuona. Weye. Ukinisikia na saa hii. Utatumikisha na bazungu noko mweusi. Mebata kutumikia. Na uko mweusi bata kutumikia. Weye gisuko pale. Haleluya. Unavuka mfereji Bwana. Haleluya. Wake ndani yako kule ukisikia tu saa hii akabomola kiambaza ya kututenga. Kile kiambaza kenyari bomola na kenye kuna bomola na saa hii. Saa uko naitika saa hii. Uyue gisi kuna bomola. Akabomola kiambaza kenye kilikuwa natutenga shie kwa shie. Vitu wako bali kutengaka navyo vyenye vilikuwa muule mwenzako. Mema yenye ilikuwa nabeba ule mwenzako. Ambia mwenzako hauwezi pata vitu kama haukuvikuta kumutu. Hapana. Kama toko na pesa unaendaka nunua nguo kumkono wa mtu, utenda nunua na mbuzi kumkono ya mtu. Atoko na sasa sawa na kutenga na mtu. Jua gisi maramoa pale umetengewa na pesa. Pesa za kukufikisha kule mwenyeko na kenyo na hitaji. Hawezi zipata. Hawezi zipata. Jota kuta chakule kwa msoko meji mtu hana pesa. Atashindwa kwenda patana na wa chakula. Ataongea naye nini? Igete kule vinakuwa yenye na mama kapiteni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Manake wewe uelewe. Saba natosha kiambaza katikati yako we na mtu. Jua gisi wewe amekupatanisha na mshinua kule wa izini. Izini ya vitu na ba Dubai kule. Pamekupatanisha nabu. Ule Mungu mwenye alikupatanisha naye, njoo Mungu wa vale. Yeye njoo na kontrola kavale wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Situ kuna komersa moya wa mameshe hapa. Mwenye ashaka nunua izine ya mzungu moya ukushini. Mama Sokrate. Salikuwa niko voisine yangu. Tuko na partager tu naye. Me Mungu ashaka muinua. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Yeye ndio anafurira kama meshi hapa Butembo. Iko na izine shine. Ashaka kiatia na nyingine izine hapa ya mai. Iko hapa nini Beni. Unakuta mtu ashaka endelee. Mimi nataka na wewe uendelee. Nataka na wewe uendelee. Mungu ananisikia kweli. Yenyoko naona ile maisha yenyoko amo. Haiko jo maisha yako. Maisha yako njoo iba na ileta, pokea hayo kwanza. Pokea ile maisha ya elevation. Pokea makonexio. Pokea. Ambia mwenyeko pembeni yako yenye mama naongea njoo kweli. Utapatana na mtu waye na hauna vyenyo naenda peleka hayo. Saba anakupatanisha. Jua gisi anakufungulia benediction. Anafungua baraka. Na zile baraka utaziishi. 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 Andika date ya leo na leo. Tembea na esprit d'adoration. Tembea na esprit d'adoration. Tembea na esprit ya kuinua Mungu. Tembea na esprit ya kutukuza Mungu. Tosha roho ya mahitaji. Meenda na roho ya kuinua Mungu. Enda na roho ya asante Yesu. Asante kuniokoa. Asante. Ulikuta umejulikana na Dani. Dani ubarikiwe. Dani na we Mungu asafatu juani. Dani na atafanya kazi yenye nengi kukosesha amani. Dani siku natosha mapamberse huku mushimu wawezi. Kwanza bazazi banisaidie. Usiachake mtoto wako anapata shida jua kwenda tupa pamberse yake mwile shimu wawezi. Juu hapa hivi yote, juu agisi, ukishengia tu muipa hii parcel, umefika kwenye inomba ujetie kunordre, ukwe anordre, kutaratibu. Mungu nanisikia bazazi. Manake pamberse haiku ya kwenda ngushia mushimu wa wesi. Inaendaka kwama, ambia mwenzako se haiko shimu ambao. Haiku ya kwenda ngushia mwabika uchu. Musiache watoto wanapata probleme. Mungu nanisikia kweli. Sa tuko mukanisa, usiangushie maganda biskuit chini. Hapana. Hapana. Mimi naambiaka na wazazi nasema, kama mtu ni msafi ateko kwake, haezi tengeneza bishusha na haya tayarisha kwenye tatupa ile mchafu. Atekwe sombe unatayarishaka kwenye tatupa ile metemeti ya sombe. Na uko na chambula. Hapana tu hivi chini, mara moja tu hivi chini. Mungu ananisikia kweli. Ikweli menya maganda ya ndizi, maganda ya viazi, tayarisha kwenye utaimenyea. Hapana tu hivi chini, iko mbaya. Mnanisikia kweli? Jota kuta mwingine shatusha mtoto pamberse, anetia tu pale chini pembeni ya mafika. Ambia mzazi mwenyeko pembeni yako, ile pamberse usiwaze haina mchafu, njoo tu chakula yenyewe wona kulaka. Njoo yenyewe ule mtoto naye anakulaka. Ambia ule mzazi chakula yenyewe nakulaka, njoo yenyewe na mtoto anakulaka. Sasa unakuwa natosha pamberse unaitia hivi pembeni ni ya mtoto, ni ya mtoto. Ile njoo yako yenyewe kunatilia pale pembeni. Sasa tumekuwa na Kristo, tutashimamisha kila neno. Na uchafu yoyote anasema isikwe katikati yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akaniambia nizungumuze na watu wa kuplake. Musikwe natia makucha za huko. Anasema kama utaplake ishia tu pale. Kwa lima ya kucha yako. Hapana huku. Wakusikia fe nini? Asikie. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tingiza mwenyeko pembeni yako, sema ile haiko kizungu.
Kukuwa na vikucha vya mrefu kumkono haiko kizungu. Jota kuta mtu kuna fula manjaka na ngae iko katika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Aba kukataze kuplaketa katisha kuja me isikwe njo huko. Acha ishie tu pale kwa vidole yako pale. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Ambia hata mwenzako, kweli utafula nguo itatakata tu kweli? Amen. Shangilia tena ile ufungulivu. Sikia tuko nafunguliwa leo. Tuko nafunguliwa leo. Amen. Haleluya. Vandukwe, itika gisi leo unapatanishwa na Mungu, unapatanishwa na agano ya utajiri, ile hituruturu hitoke ndani yako. Ile uadui yali imalizaka, njo kwa maana akatupitiza mumbavu wake, akatupitiza kule mudamu wake. Shibote ubaguzi ya ukabile kaishia pale, ubaguzi kule ndani ya roho ikaishia pale. Nimekuambia ukikuta we na mwenzako kuraha ipitaki, anja omba sai na ukazane ujitietie paka itapita. Juu ule anabeba vyako tu, inaomba vyako vyote vinatoka. Tingiza mwenzako mwambie utatosha vyangu vyote. Sema sitakuachia jwe. Juu bashaka kupatanisha na mie. Ndakuwa nacheka tu na wei. Na kukuombea ndakuombea. Ndakupeleka mbele. Shimam.